pian cham chi bai le kalom lu tuk lai kan lom don khai sha em chuan lam eng mai ron siam thei lawang o ka sha lom I lo kal nge don nia pian cham chi bai ga pi kalom e isha em vo in hi ka pian cham ve thaw nia ava tha ve mel khai che kem engi mate te kha engi zia appraisal Shilomi chekro second khatlok mel ka dong lo idong em o dong e ma se lungai su idong ve mang aron thleng me ang kapi appraisal te zia chu kan hlo apung ti na tero o mi zong lo pung thina lom atla hniam lo ishilem kapi chu a hlo pung ve lawang ti hi ka shila lom angai thadu hleinem inga tingi kapi ichamo kati palutuk ke ma wangi ni boy le ringota apoi lo kapi kana lom kana wang vek hi nia team member zong chu 10% te 18% ten an hlopunga ke ve chu 5% chawin ka hlopunga mi hang ka na tho hian hu ve lo moni ni e ke po inga tinge tiffin ni etlai ema kapi office a han ti tur hi tam lutuka na hi chu wangin hun ka nei lo lom ani heta kher han nga tinge kanchi na te la ni lo kapi sutlai hmuna su chuanin mi han min endan hi diklo thina ka kal hian nuam hi ka tingai lo a thaviki ma setlai hmun ai chuan nuam zo ka lo thengil ro kapi I pian chamania vo in chu hlim de win mangang che pian cham mo I pian cham po ni lom ni kha ra man na te nei ve em kapi eng ra man na ma ka nei hle ne office a han na tho tur hi atam thei lutuka mi zong ho hnuaah hian mun phia te thutthleng le do kan zong te ka shuk fai le vek hi ngai thina ti chuan ka ho chau thin ka birthday chu office man hi ni mei Divya ji o kapi hei ta ni ke ma mo ni chiang e voi ni pian chaman ni chuan ke po na kan thok tlanga kan lom tlang ang chu ho ke ka tang